nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Wikwatio ni wakwa kana mwendo musiaisia wa mukane sako na yonde vala wende na kwilwela kisese cha Mutongwe TV ngwatanio ya mukamba ni wakatatu wa matuku 18 mwezi wa nyanya mwakane wa ngili ili na miongo ili na imwe ndio dhocha na moko eli ndeni wa kilungu cha umundi cha amuka vala twethea wana ngava itatu vala tukwambia na Mauvoo twelika ndeni wa mathanguni na itina ndeni wa unenania wa imwe kwa imwe na umundi ndeni wa kilungu kiki mwanya cha uteti na maendeleo twithiwa na KMC ya wa ward ya Mulango ni kuya kauntini ya Kitui bwana James Nzamba nyenito Erastus Kethukua nzomo tunenanie kwisela ili itatu kenda imwe itano Mauvoo oingi makwate imwe kwa imwe kwisela mutandaoni wa Facebook ni Mutongwe TV kwisela mutandaoni wa YouTube ni Mutongwe TV official na oingi wetwati ya kwisela Twitter @Mutongwe TV KE @Erastus Kethuku na tuyambia ni kana ngusanisyo no siende kukusiwa kiwanza ni cha ukwicha atala kauntini ya Masaku kati wa sako sia kam mita makata na naikana kam mita na makata meleana na sako ya naikana yekuania kiwanzani kiunondo ngali siayo siukuwa na ndevi yendi kwi iyo athukumi sako sia kam mita na makata ni mavinge lelo wa kumakangudo kuthi ilovi undu ula utambai kisie ukwilelo ni osukwa masaka uta indi itina volisi mali kilela katina kumavalania kwa kumekisia nzeve ya kwiticha medho imwandi kituwa Mauvoo boni mutisia na ilivote ko kumana na ngusanisyo cia thukumi matatu musini watala ni cia kusiwa kwi munthi ithoko isi thicha muthenya wakana kuma ciambia ovala mavisa mavolisi mane wa ya mumu wa kuveta mavia lelu ni mavia lame kuthiwe vana thukumi matatu kavindani kala mevingite lelu wa kuthi musini wa ilovi kuma musini watala mandu ma kuiva maitambaika kwa masaka uta na mateleva la mavangie mavia lelu ni kwa ya mumbini volisi mande na usimana namo mithana wakatatu asikali magwete ntiangasi na mairo tunenga solution we are one kwanta binga ba mayete ngali station terminal ya matatu kwa tongi station abo ngali na mambio toto ane mambio to ya ngali zito yo asikali mwene na matibati ba tenda tikula nyene mayena maunga mete ngali iso tiktetu yo mbakende mwene kivila wa kundia ukuani ya makata sako ndani kanimbithi esekana vevata wa kwithiwa na wiwa no kati wa makundia na usilikali ili kila na kuikiria kana na mwone meone wa mwanya wa kuana isioni ile inge waondo ikundi ya naikana sako inengeto mwanya wa kuana musini watala chairman wa makata sako nitithitwe tena ngusanisyo iyo siami na chuma cha kwata chuma cha keli na ithiti ya sema andamano andola matono mina no andoma county government no ndo ithie tiule akokwitu kuyukwa lakini naito kulando ama umide naito timandhiwe mikuanile yakwa utakuana kuya na mama yoko maikuana ko na tiye ndathina ando abe kindu mokie mbeundu kumokie mabanda mwenendi mamwe ayando amelia no tutekuana mekuana athiana ithiti ule andu mekuana athiana to akuzeuvia undu mekwenda izuni wendi wo kana sako yo undu meenda kwikia asandithia lamatanditha siava kuvina kiwanza na moni maende na kuya na kukaya vethiwe na ngwatanio kati wa thukumi matatu na kusuvianga maviasala mo alama ende na uvinyika kwithiwa mavingitwe mithenya ino yonthe ithi andu matala na ibetisia mbiasala hata ba stage twithiawa nondo ilangali isitu sio thukuma makata sako na kamsako na siwe yane na ito twithinda twewane tazwara twinesiomba mayo nyaba kwetesa makwase na nesane we twelaba andu maumia nande cia kwasa moka kobiane mayo tunenga ndaya mayo nenga no mabanda ya ne mathei setho wa na mewa makwatiane maikwendo kwatiane mbaito twelaba andu makoko lungwa kwa musie ni asiate ni Dr. Brand Motoa we balawe ngaloko cia masako sana sia kuja sia otoye bukebela ne masako ne sio dhoni akotala wendi wa amaende na otoise mukomo ndunamba kuyania na kuyania kwa mwendekethio mo nunula makethiwa maitania indivo vena kileso hiyo tiona ima bandisie moka silingi yana na 50 kwa masako na kwa ilobi silingi maana ile of which hivyo na ito tevio silingi maana ile na tena ibasiwa maana ile ila tena kuya capacity kalaka na nenga nitoka 60% hivyo ngalisio ngalangetwe lakini lati na tuigidio onde ona mokulama na kuya naroko no itokto kugonde manongelete lakini tsako sio onde lando mane wako full capacity ne mana there is though ona itu ite na there is no ndo lati na kuya na silingi maana ile na 50 ite makuya na silingi maana ile ithiti unene obo watho tikitazi andu akulama umite makuya na ona itu titikelwe na county na yone yale te kulikilela ndo niyo ina mandate maunengane kula andu amekuma tiketika kuya nakwo
na mama yuko maigwa na kwito ithiti yombika bau na chuja sobewa ithiti ndathina lakini kwikite kisobe ithiti izo wakawiyani onethe tithi moima mitoka hii tunite kuungamia kauna rongeletwe munyu kumana na mathoa kivathukanyo kana ndevi yangali kuthi musini wa ilovi yumathoa mangali meoneka maendelee na kuyanana na mumeasekana maisi okete netina na maungamite na wase umwe nginya ila mewika mana aligeta mayazi ya na right now ni 250 to Nairobi na thola te kuana na no wosu mabuko na ko baikineka na aume malade diando ko yala mando amba basi mamungi makaito vai mo geto te ko wa muzie ya tilati ebinda itu ya ogelana tatana up kitaiki yokela kila kwacha na maundu mokui kuendea na kuungama amwe maendea na kuongela mifuko yona langi mate uthukuma kundi ogolia ko tuzobiwewe ya kenda ni bo likaba stage tu nene amo tu negotiate kenda imana ile tuguane amana ile kenda imana tuguane amana ratu owe oga ndiripotea Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kuma musini watala va matungulu nyeneta wa Boni Mutesia Tuwa kauntini ya Masaku Mauvoo miokoni ya ngusanisio isu sia matatu kiwanzani cha ukui cha tala ni kana itina wa ngusanisio ila sithi yetu siku usiwa kiwanzani kiwicha ukui cha tala kwi iyo ene ivila masoko sikivathukanio kauntini ya Masaku ni methiwe na kikalo kimwanya na movisa kauta kuma muviani wa ukui na muvia wosese kauntini ino ni kana kumanda usungio wa kutoa kumana na ngusanisio ila sithi yetu wakati wa thukumi matatu ni kikalo kila kivikweni county commissioner wa Masaku John Odego na indi avikiana kuelezekana maundu yu ni makwithi wa mayaila itina wa kikaloki kila kitwaiwe musini wa Masaku mwandiki wetu wa Mauvoo Daniela Mwongela nuvikendeni wa chathi na atumbanisya livoti ino itina wangusanisio ila sithi sikusi wa kiwanzani cha ukui cha tala kwi umundi ene ivila Masaku sikivathukanio kauntini ino ya Masaku ni methi wana kikalo kimwanya na mavisa kivathukanio kuma muveani wa ukui na muvea wa usese kauntini ino ni kana kumanda usungi wa kutoa kumana na ivathukanio ila sithi kati wa sako sia ukui. Tumekuwa na kikao na wana sako ya matatu na security team kutoka county na NTSA na watu ya county government. Niki kalokila kivikitu ni county commissioner wa Masaku ula waelesekana televa na ene matatu alame utula muyao kuma mudhani wao nini mekwitha mayose wa matambio alama ilite makimeo na elesekana kuvikia yu utalo munene wa thukumiasu ni mekitwe mbini. Na watu ambao tumeshika ni karibu 26 na tutahakikisha ya kwamba watafikishwa kotini ili nayo wajibu mashtaka hayo, kwa sababu kama kuna jambo basi watu wanaketi chini na wanatatua na authorities ambazo zimewekwa kama county government is responsible kwa mambo ya kuorganize mambo ya uchukuzi, kwa sababu hao ndio wenye stage na inatakikana wao wenyewe wanapeana no objection letter wakati SACCOs inakuwa licensed ku apply a certain route. Yu ngusanisio isu kati wa sako kivathukanio jivo sako ya mita na ekana ovamwe na makata sithi tusiende na kuonzia maundu ma kuiva kauntini ya Masaku muno kiwanzani cha tala vala yu county commissioner wa Masaku waelesekana vaingali ikwitikilethwa ukua za wa kiwanza kicha tala na thingilile kana no mvakavethiwe na ngwatanio nthini wa uthukumi. Na tumekubaliana kwamba kila mojawapo atakuwa akibebea kwa stage, na kuanzia kesho watu ya county government wakiandamana na security team wetu wataonyeshwa mahali ambapo kila moja wao atakuwa akibebea. Ono uyovo atongo ya Masako hii ni mwanania kwema kwaniwa unatina wa kwithiwa na kikalo chu kila chatwaiwa kwa Masaka utava musini wa Masaku. Daniela Mwongela, Mutongo TV, kauntini ya Masaku. Na tuikuwaniangia ni kana umbano wa ndongo isiangwatene ya One Kenya Alliance oka kwa musini wa Naivasha
winasya matunda wa nuula ukokitia kivila cha usumbi na tikiti ya oka nthini wa nyuvani munene mwakani usu twendete wa ngili ili na miongo ili na ili oka yithingilila kana yamba utwaisya unenania na siama ila makuona tasina woni otawo matanamba uweta mutongoi uloko kile kivevelo cha ngwatanio isu kabindane kau. Ngwatanio ii ni ya weta kana ikakwata mbau utwi wa koti ulotheniki ama kuani na matungwa iko iulu wa livoti ya BBI. Mwandiki wetu wa Mauvoo Benjamin Mwaka ni withiwe avika ndeni wa musi wa Naivasha na atumbanisya livoti ino. Wikwatyo wa NND kwa ngwatanio imbya ya One Kenya Alliance kunenga na utheimu yani huku kwenye uteti wa usumbu wa mwaka ukite winania kwa ivinda ingi umbanoni wo wa mitheneli wa Naivasha ula wathela kwi umundi na vandu vake meweta meenda mwana na ivinda thianeu kuendea kudenanya na ndongo ingi no kana itina kuka kuvikia wigwano o. As the Great Rift Valley Declaration, we hereby therefore unequivocally state that the One Kenya Alliance will field a presidential candidate in next year's elections. We don't have a timeline, but in due course we are going to announce the flag bearer of One Kenya Alliance. We are still talking and we shall let you know. Umbanoni huu wa oka memba a ni mewe na kana utio wako tuwa pili wakatano kwenye BBI. Wina uito kuo ni kuidhua mo ni meyumbanije kuukwata mbau. Wimuseo kana wimudhuku. Indeed, we are also aware that the Court of Appeal is set to rule on the Constitution Amendment Bill 2020 this Friday, August 20th, 2021. As an alliance that believes in the rule of law, we shall accept and respect the verdict of the courts. Irrespective of the outcome, we wish to restate that our resolve to be the leadership committed to seeing a One Kenya shall continue. Ukewa withiru kukonya mwana wa chama cha KANU nthini wa ngwatanio ii na umundi ni maanikasa nzumbe wa wanda kana mome nthini wa oka mbe na muthia me ngwatanio ni na vathingwa kusioka itina. We want to tell you as KANU, as ANC, as Ford Kenya, as Wiper, as members of parliament, and we are solely behind our principles, and whoever they will give us, we will back him fully until the end. Because 3 months into an election, we are supposed to be entering into either alone or we are engaging with others of like-minded. So today, I can assure you and assure our party members that KANU is fully in charge of its decision to make sure that we give the best to our members and the Republic of Kenya. And I do believe this is the train that will get us there. Anyanya kivathukanyo mangwatanyo ii ni makathiye tambia ndongo isiasia mai kukwatana. Anyana a hamwe ni a memba meyungamie Majubilii na siama ingi ila siai mwambana nasa unyuvanini muvitu. Na va kwa oka meweta nivo vena uniko kwa nthi ya Kenya. We are here to consider the future, not the past. And in the future, we have said we are moving as one team in One Kenya Alliance. I can assure you that there are very many members in Jubilee who find expression and find a home and see hope in the dream that One Kenya Alliance is selling. Uchumi wa samawati umeangaziwa sana na bidhaa zinazopandwa pwani zimeangaziwa kwa oka. Kwa hivyo naomba ndugu zangu watu wetu wa pwani waunge oka kwa sababu hapa ndo tutainua uchumi wetu. Uchumi hauinuliwi na propaganda. Unainuliwa na manifesto na kutekeleza ile manifesto. Na ngwatanio ii othi kunia maleve kukilio kwatu wanthi katwa maundu ange maingi yethwa ikomana ingi kutambu cha kuleta na tinanga mithenani ili vana kuru. As we even give full commitment to One Kenya Alliance, we want to assure Kenyans that just as it has been our motto, we are going to make sure that there is zero tolerance to corruption in this country. So we call upon the IBC to move with speed in terms of preparation for purposes of free, fair and credible elections. And those of us who've been telling us ati tujipange, ati tusipojipanga watatupanga.
shida yao ni nini, wawache kama OKA, tujipange, au waendelee na sera zetu. Sisi pia tutauza na tunauza sera zetu. Onetina wa umba na ukwetokana niwo ukwithiwa witumika kumya nulo kwa kilia kivevelo ngwa ngwatanio ya One Kenya Alliance. Dongoi cia ngwatanio kwa ivinda ingi sine wena kugonya mwana usu. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma mukawani wa Great Rift ni Naivasha, kaunti ya Nakuru. Yanitoa Benjamin Mwaka. Na tuwa Mauvoo ni meokonia uteti ni kana mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga ni wansikana vevata wa siasa sia umwe ni kenda kusia ithokombe na itina wonyuvani munene wa mwaka usu tuendete ayasia vevata wa ndongo ikuthuko mavamwe kwa nthi kana kwa kanthi ya Kenya. Ainene ya musini wa Nakuru Raila nuwetia kana savali ila wambeiye ivania kuthinikia mathina ala mekumbila ene nthi ma Kenya ta maundu ma uiti wakavinane kau mutongoi u ni wathingilila kana rege ya BBI no yende. We cannot continue burying the truth that our country stagnates every election year. We cannot continue lying that ours is an equal and happy society. Sooner rather than later, the truth will catch up with us. Indeed, it has caught up with us. We need to build a nation where leaders exist to serve people and not to lord over them. A nation where meritocracy shall replace mediocrity and nepotism. And a country with zero tolerance to corruption. Our society is diverse and divided and complex. No single man or woman can be our sole messiah. We therefore have no option but to build inclusive political processes. We must therefore urgently embark on uniting, not dividing our people, not pitting people against each other, not pitting the poor against the rich, the young against the old, one faith against the other, tribe against tribe. That our counties, a county like Nakuru, should be a center of production, so that you have manufacturing, you are selling things, our young people are employed there. Wengine wanataka the largest community in Kenya wakuwe followers yao, achiwafati hawa, na baba anasema tukae kwa meza tujadiliane. Nani kiongozi hapo? There is no way we will agree to go to opposition. Kuna mtu hapa anataka kwenda opposition? Watu wa Mount Kenya, vile umesikia, sisi tumezoea kuwa ndio tuna tongoza. Sisi ndio tunakuanga kwa serikali. Munini wa President Dr. William Ruto ni wasia kana kukwatania Akenya ndini wa chama cha uteti kina uthio wa nthi ni kutethesya kuete maendeleo aiweta nicho kitumi mana service chama cha UDA. Ruto ainena kavinda kala thokete ndongo cia makanisa kuma kauntini ya Tharaka Nithi musie kwake Karen ni wawete kana enende mayesa itikila kwa nweni ndongo ila sio sevya siama kana ngwatanio cia kiuteti misingini ya kimbai. We are witnesses that by uniting people in a national political party and national political movement, a lot can be achieved in matters development. That is why we refuse to be divided. We refuse to be driven into tribal parties, because it is in tribal parties that division and hate reside, and we all become losers, because once we are divided, our strength is reduced. Si ni kweli? And that is why I am asking you, we decided about 150 members of parliament decided
that we will not buy the politics of division. We will not engage in ethnic parties. We will unite, form one strong national party that will unite all the people of Kenya. And that is why we have the United Democratic Alliance. Na tunawaomba mtusaidie katika hiyo agenda ya kuunganisha Kenya. Kwa sababu tumeona faida ya sisi wote kuungana katika chama ya kitaifa. Tulifaulu kama Jubilee kwa sababu tuliunganisha jamii zote za Kenya ndani ya chama moja. Tukajenga reli, tukajenga barabara, tukaunganisha stima, tukafanya technical training college, tukaunganisha maji, tukafanya maendeleo mengi kwa kuungana. Lakini wakati chama ya Jubilee iliingiwa na hii pepo ya kufukuza watu na kusambaratisha chama ya kitaifa, hata ile program ya Big Four ilishindikana kwa sababu haikukuweko na chama ambayo inaweza kuwa msingi ya kuisukuma mbele. Na sisi wote tukapata hasara. Ni amba kuosa uthiumu omukuvi ninzi okethete na mauvombe angekuo ndukathivasa. Kuvindwa kwa katiba kwa siya katiba keuka mwaka wa 2010 kalaka etie serikali sia mutioko ilesi ambie kutumika mwaka wa 2013. This new constitution is an embodiment of our best hopes, aspirations, ideals and values. Miaka kenda ni yathela county stina maundu maingi ma kuonania kwa maundu onthe ma mutioko takiwo uimi malelo na uima wa mwi kuambia wakwambililiwa matuku 23 kufika matuku 25 umbano wa muonza wa mutioko kana 7th Devolution Conference no kuendea makwene kutania usio wa mutioko. Amwe mahala mekuitha mathoketi ni Musumbe Uhuru Kenyatta, munini wa Musumbe Dr. William Ruto, Right Honorable Raila Odinga, magavana, maseneta, ma-MCA na ndongo inge mbinge kamemekaka kukamba visa kama Mutongo TV kavako kwetia umbano huo imwe kwa imwe kuma kaunti ya Makueni. Nduka atielo tina Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Wimi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi inge no na kusiye mukeka wa kina mukeka usio ukomea tumena ewa ukomea hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the ndoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Utonda kwitha imonda flat muno wethi onoka tema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kunyithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolelia no kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body, and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune.
Nina udhocha ingi twende na Mauvoo amwika ni makuliwa kwithiwa na ukumbao na kwiyumilia kulika utetini mwakani ukite wa ngili ile na miongo na ili ni kana kuvindwa utongo imuthuku ula wende na kukusiwa isiwa ni kivathukanio va Kenya uwanenwa ni chama ta Felix Kavindani kala watangasa kukitia kivila cha uyumbe kilioni mbunge cha Kitui cha Ithio kauntini ya Kitui unyuvanini munene ula ukite vala waweta utalo munene wa akoni makula ni amwika na vena vata wa munene wa mo kwithiwa nthini wa utongo isili kali ni nene na siamiti uko Onesmus Chalo nilivota wituku makauntini ya Kitui. Chama tanola watangaza kulika nthini woteti mwaka usu twathiwa ngili la miongo ili na ili niwawetakana wendi wake munene ni kusenze utongo imuthukula wende na kuvinyia mwene nthi hainena na andiki Mauvoo musini wa Kitui niwawetakana mwika ni momeno watalo munene na maina myanya serikali nene na siamiti uko na ini efuso ya amwika kulika mthini wa uteti na ukumba unondo ni akio numite Kitui South kwa yathi ward na ni mumuika na ni mundu wa muika kwe mathina maingi muno pyu ala andu ma muika mesela na one of the problems ila sithazi kwe ni kwithia ila pena gap ya utongo yu kithia mumuika ndevo nthini at the end of the day ndakamanyikana thina wake muthino nomwe oitwangie katika election no few months to come nenda kuwaja muika onthe pyu twikethwa na via tu malukei twetie yivila tuthi twa manthe kura kula kwiandu in fact amuika nithi na percentage nene muno bio yako ni makura na nithi nayo tutai represented katika both county assemblies and the national assembly ni mukulia amuika onthe tumilia la twenda ivila tumilei tuthi kula kwiandu tuthi tukavoya ivila tutena wia onomwe ni kwithia ivinda neo hii na itapa ni itu chama tanwa wetakana utongo yula wivondu ithite wikwata mbuma walonyo makukilia amuika katika matukwazi muthibi mapitu kati tuonete kana ni kwithitwe atumia me katika utongoi iveti si katika utongoi lakini unite kwenda fresh thinking katika utongoi twithe tuna shift katika utongoi nikamba usethia mumuika ni wakwata mwana wake na position yake katika utongoi ula ukite personally ni katika kinyang'anyiro cha kwite kivila cha mbunge wa Kitui South na tuisio kanetina na tuiwe buya nundu wa kindu na tu maluka pyu nikemba withe nitwagisha kana mawoni ma muika monthe pyu mekati ni methukiswa katika both the national level and the county levels na ni lazima withe nitwete change ni ithie na twikwambia kwazia itatuika twabika uneni wotu ketha twi atongoi utongoi witu ni wa oyu na ni oyu nikemba withe nitwa make change ila yonthe pyu tikwenda ku amuika onthe pyu ni mukuliti Kitui chonthe pyu mazako na makuena everywhere else amwika onthe tumalukeni nikemba tumanthe kura kula kwiandu twitie utongoi twikale katika nafasi isu cia utongoi uneni wake no akwatwa mbone Dennis Kiliku na kola watangasa kukitia kivila cho yumbe cha Kitui cha kati aimenda amwika kuleana na unyuvani wako nengwa ilovia indi kunyuva motongo iwe na kielelo cha maendeo ondu mwana kwa kandoto sio muno ngokulia amwika mayumile muno mitivila na ilo wiki miaka 18 seka nino imeka muro na kovwa ukatwana ukathukuma na wako na akula na wako na akula nenda tukuna na akula na yobya no twena no kuna akula na ninto nete muno amwika muno maiwa maundu ma kuna no teti ma kisiasa kila choka akili ni mpesa na maiwa isho ya mpesa nundo twatukise msiata situ sia ku kenyeno satwike ni sia mpesa na Biblia tu ya utongo ma kwa ngai Biblia ya tu ya utongo ma mpesa ni kula is not utongo tikuhusu mpesa utongo ni kuhusu maoni nundu tu wa nthino ya Kenya ni itu nthini andu na andu nithie na nithie umunthi na nithie uni ko tumile be mungu kumalanda uko kanza atuzobite nthino ko mayuthi monthe balamwi alamo mopi wasio swa kileku ma Kitui Central ngumukula mungwate koko alapia mako amasako na mama kuweni mwikola weku no kwate kwoko Dennis nwaweta mutalatala ula wikitwe ni nzamo nyuwe na mvaka IBC wa kuikia kiwango chilovia ila mutetika na alama kuiti vila kivathuka nyosi otongoi mele ni kutumia mutalatala usu tawo vingia amwika aingi kuitia ivila unyubanini munene ula ukite wanawime tukenyetu nonie IBC manenga mutalatala kiwango fulani cha mbezi la melo tumia ukiwa ujana kwa makibila cha MP wenakana milioni 300 you seriously nguna miaka 35 na below youth
umia 30 milioni ba. Ndilipoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui, Neta Onesmus Chalo. Na mudhiani kananza manene ya utaindeni wa ndeni ya Kiislamu ni amwenda mujumbe wa Nyali Mohamed Ali avikie na kuatia mia wakavindakala hukumia mauneni yulo osese wake zama ino itongweni mwene kivila Sheikh Juma Ngao ni amutula muti Ali nondo wa kutubithia Mauvoo makanathayo wake wimuisioni ndeni wa mitandao yake amekumukanile otondo wa Jelina Museo kuelesea ni kana zama ini amwenda Ali akunelivoti kiseseni cha polisi indi ti mitandaoni. Za manene ya kunengane utaindini wa dini ya Kiislamu kemna knia mwenda muyumbe wa kiliokia uyumbe kia Nyali Mohamed Ali kuatia mia ya 10 uneni mitandaoni uneni ula kwenye usesei wake kuidhiwa wemu isioni tadomo. Mimi kama mbunge wa Nyali, kichwa changu kitakuwa halali kwa uhuru wa wana Mombasa na sitokubali wala kunyamaza watu wakidhulumiwa. Njama nazopangiwa nazijua. Fanyeni mtakalo, mimi siabudu mingu binadamu. Waziri wa usalama wa ndani, Inspector Generali wa polisi, DPP na DCI, hili liwafikie, maana maisha ya watu wa Mombasa yamo hatarini kila kukicha bila ya usaidizi wowote. Matongowe ni mwene kivile wanzama Sheikh Juma Ngao ni mamutula muti Mohamed Ali kwa kutumia nzia itemba ilikuwa kutanga sa usesei wake kuidhiwa wemu isioni vandu va kuatia mia undu vailite. Mbunge wa Nyali, matatizo ya Mohamed Ali na activism hata baada ya kuwa mbunge bado yeye ni activism, anafanya activities ambazo ni za kisiasa. Activism in politics wakati wewe ni mbunge ni jambo ambalo unapaswa uliwache. Na propaganda na urongo. Activism, propaganda, uongo. Narudia, ana shida activism, propaganda na uongo. Wanavome na Ongao ni waumia wetano kwemo vya wa usesei va Kenya kulikilila kati aiweta kana uneni wa Mohamed Ali tautonya kuvalukia sekta ya utalii va kisuani. Na vile vile ninge shauri mkuu wa polisi na kitengo cha NIS wamwite Mheshimiwa Ali arekodi statement. Haya maneno anayotupatupa kwamba maisha yake hatarini, anapangiwa njama za kuuliwa, akifa Mombasa wajue yeye amepangiwa njama za kuuliwa. Haya ni maneno mazito ambayo yanaweza kufukuza watalii kuja kwetu Mombasa na nchini Kenya. Haya ni maneno mazito ambayo mbunge anatamka. Kavindani kaune mamwenda muyumbe ukuithiwa ayati ya miyao takuandikithia livoti ya muthemba usu kula kuimivia ya usesei na kuivetangana na mitandao undu ula maweta tautonya kuwete wia kuiekalima county A ya Mombasa. Sasa kwanza ndugu yangu, kama unaona usalama wako kwa hatarini, you report to the Speaker of the National Assembly. Si WhatsApp group. WhatsApp group kwa cheo chako cha ubunge ni wrong place to address that issue. Ni mtoto mdogo kwanza, na ulipendwa kwa sababu ya ujasiri ulioufanya wakati ule, na tukafikiria kwamba tukipeleka bunge ujasiri ule utakuwa nao. Leo hii umegeuka kivingine. Tushauriane, isiwe kwamba ikawa ni sababu, kwa sababu unaweza kutoa nafasi kwa mji wa Mombasa. Kuna vijana sasa wanasikiza sauti zile ambazo ni za viongozi ambao hawaeleweki wakizungumza. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Vauni vanavika muthia wa Vilingi wa Mauvoo kiokoni indi ndatika mbutho siokite ningo siokithia ingine na kele na mwende wa mutinda thini wa kilungu kimwanya mathangu ni tumanye ni chao kindini wa mathangu maitu manene vanthi itu ya Kenya nito Erastus Kithuku wa Nzomo niziokithete. Inu ni Mutongoi TV. We welcome everybody from Kenya, from the other 46 counties to Makueni County during the devolution conference, August
23rd, 26th, which will be inaugurated by the President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, where the former Prime Minister will be a main speaker, and the Deputy President as well will be a main speaker. So we welcome everybody. We expect about 6,000 visitors or so. We are very welcoming people, generous people, peaceful people. So please come and enjoy Makueni. musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Langi motune usiyangali sionde kuwende ya na chalo. Langi motune uivenevania wana na sengali ya ilite kuungama na kuwende ya na chalo lelu waila nondumona uvano wa stop. Langi wa isungwa umasio kanyo kana langi wangi yovinduka utuneve. Kundu kumwe langi wana na sengali ni ya ilite kuungama ketha no vatonyeke. Na uwe langi wa kisonzoni unenga mwanya ngali kuwende ya na chalo. Ngaliko ila yona nitu ketha no vatonyeke na vedha mwanya ngaliko ila ingi ya matani sio. Kilomita 12 umiloni wa sua wi taunini ya Masako na ni kauntini ya Masako. Kwithitwe na ngewa mbingi na eni kuma kila kona ya nthi kukakona mausenyo alamecha mwilo. Vala weta kiwuo kimani vandu va uthea kikita kwambata na kuthiute na kila Twitter force of gravity. Kiwuchu chambata kwa ilungu ya wasa wa mita miongweli na indi kiambi ya uthea na ute na kisioka na itina onavanini. Mausenyo ame kauntini ya Masako nziani ya kuma Masako kuthi mitaboni. Dial *811*461# to get Mauvoo 7 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Mauvoo 7 verse 20 as your skiza tune.
aisiati wetele ndakusa na sabali ya basa yambia na itambia yimwe akamba twina kisese kyo kufikia bonde vala uli nituyumba nitie kunengelelia Mauvoo mavividie maro matena nzika matema kwekea kaliko imwe na madhiane nesa ni andiki na somi Mauvoo mena utwika nindini wa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Geukia mwenzako mwambie triki sana. MCA triki hapa, na leo niko na ujumbe muhimu sana kutoka Loto. Najua unapenda kucheza Loto sana, lakini leo naomba tukubaliane kitu kidogo hapa. Unapocheza Loto, cheza Loto responsibly jamani. Na maanisha nini? Usitumie school fees kucheza Loto, usitumie rent yako kucheza Loto. Loto hakuna pressure. Unapoanza kucheza Loto, just take your time. Use your own free time kucheza Loto. Use your own free money kucheza Loto. In short, nasema nini? Cheza Loto responsibly. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Inu ni Mutongo TV. Mwendo wa muzeisya wa mukata kethiwani ndi watonyelela ndini wa mitambo ya Mutongo TV ni kilungu cha amuka vala nithiwe na kwatha kana kithia wanangava itatu nituminie maundu ma Mauvoo twalika yunthini wa mathangu tumanye ni chao kinthini wa mathangu maitu manene nito Erastus Kithuku wa Nzomo na moko ni makwa ni na ithangu ya The Standard na kwa nitawalena mwende wa mutinda ni ukwati wakwa musiaisia wa mukanesa na muthenyani wa umundi ngwete ithangu ya The Daily Nation na tuisisia uthiuni wa ithangu yitu kona Mauvoo makonetie uteti kana siasa na ndi tukona political handball na ndi handball nitukona ibethitwe andini wa siasa kana uteti wena ngusanisyo tibani ba ya tibani ba Jubilee nitaikwenda kwithwa ina ngwasanio na chama cha ODM na indi oingi Mauvoo makonetie uteti One Kenya Alliance muthenyani meina mukutano la meina wo musini wa Naivasha na indi nimethiwe matokwatiania kana nimethiwe batomwe ulama na nengelelia withie nimwe ukwindwa flag bearer kana nimwe kukilia kibebelo chako na indi tuisisio ingi Ruto ni withiwe aitembea aitambuka musini wa Kisii ni kana withie ni wakwatania ula withitwe aitongwezia chama chake no lawa imunene wa ODM na indi oingi tuisisia Mauvoo asumo tetimu ndangu nengelelia moko likume thangu ni yakana ya katano na ya thanthatu oingi tuisisia ujuni wa ithangu yitu kuona Mauvoo makonetie senator wa county ya Meru olani Linturi na indi wakana pe makosangi miongo 37 mamwikumbilite na indi ndangu nengelelia Mauvoo asu okoli kume thangu ni ya nyanya ojuni wa ithangu Mauvoo ngimanengetwe wito ni suspect kana ni esililwa alame kwatiwa kwithwa manongo iwe ala aume eli kana ala aume eli manasiani iwe ma embu na endi ndangu nengelelia mokwa uliku ni thanguni ya 10 ya The Daily Nation oingi tuisisio uthiuni wa ithangu yitu kuona Mauvoo makonetie kisomo na endi nibo twika kana asiana mbinge ila inethiwesie kamutiani wa class cha form 4 mainethi wa mayosa slots kana maya apply akulika campus kana kulika universities kana imanyisio nene aingi momethiwe maithi institutions kana vocational training centers ni kana withie ni makwata umanyi na ndi ngwethangu nengelelia Mauvoo asukoli kume mongoni wa ithangu ya The Daily Nation twise ithangu ya The Standard umundi wa katatu wa matukio 18 ni kana chongo kinene kana Mauvoo manengeto witwa ni kana Uhuru calls another Raila and Oka meeting no likana kana no mithenya mivutho ina vitukie vala President Uhuru Kenyatta onethiwe ayikomania ndongo isia One Kenya Alliance Kalonzo Musyoka Musalia Mudavadi Moses Wetangula na Gideon Moi ovomuna mutongi wa chama cha ODM Raila Odinga ne wevomani ya President musini wa Mombasa na yu kwe umundi kwena umbano ongi ta osu ndeni wa voma ya President ni State House kwa musini wa Mombasa ende Mauvoo asu ni manengetwe wito ndeni wa ithangu ya thanthatu ya muonza ya nyanya na ya kenda ndeni wa The Standard mevo Mauvoo olale na wetha yotavia yulu wa One Kenya Alliance ndongo ila siri tusikomana kuya musini wa Naivasha county ya Nakuru kwa mithenya ili ne menetwa maiweta no ula
ukethwa yukite kivela cha president na tikiti wa One Kenya Alliance on the no thiusu wa ithangu na Mauvoo asuma uteti ni Raila Odinga wala ni mutongo wa chama cha ODM na kenga leko cia Nakuru kwe muthenyani wa iyo kabina kalo kwambisia ila ukumita road map yake ya kukitia usumbe theni wa univanyula ukite Raila kwa ivinda ya sando methitwe ya ainge mayasi ya Raila no kutikivela ainge mayasi ayenda kwetia ende kwi iyo ni withiwa ayonania mawonanyo makana no kwithwa yitia kivila cha president mwakani usu twendete Mauvoo asu on that note bene page 6 7 8 and 9 Mauvoo angi utena uteti maneto wito ni kana amanyiwa ngilima na atano kana nusu million ni memethiwe mavikiana kukosa mianya ndini wa ma college na ma universities no lifotila wethi witafanile na inde ni nkonengeleleo kwa withianu ithanguni ya kana ya the standard twisisia idanguni ya kana ya the Daily Nation tukwithia Mauvoo asuni nino ningelelia makonete One Kenya Alliance kana ngwatania ya One Kenya Alliance na indi nemanethiwe matekumia kana matana atwa no la ukwithwa aikua kibebelo ayukilia kibebelo cha ngwatanio isu na indi nimoweta kana kila mundu ayu mwe unetho ayenda munyanya kana ulongi withie ni wetho ayukilia kibebelo kiu na indi nimaisia kana oingi nimekusukumia kana nimekwendeka withie nimendwa nimasiokiana kana nimeka ngwatanio mena chama cha ODM na indi nimoweta kana kiu makenda nimeutwa kana mamwani kikwapen kana nikikwikika no mekie itina wa utiwa BBA woma bla kwikwatiwa kuma twemuthenyani wa katano makiumwa ki na indi musiaisia wenda kwisomea Mauvoo asuko liku isiaisia idanguni ya kana ya the Daily Nation idhangu ya katatu ya the standard tuisema Mauvoo meotea na uteti over nini kana na indi no Mauvoo meokoni omoteti na indi neo Mauvoo macheva nilikana kana ve senator nethiwe aitwa ni thayo ni senator Molo tena chama cha Jubilee ulani Victor Pregei na yu wetekana kana senator fought for rights of minority groups in house kana senator uyo anethitwa avaniwa kuthacha mutatala ndeni wa mbunge nene mbunge ya senate yulo wa ando ala twasitu group ila nini ando ala moneka ate anini na nethiwe aithacha mutatala wisaithia onamo nimethiwa maitambuleka ndeni wa maundu kivathukanio ndio somea kwa kisungune kana here the drafted Protection of Minorities and Marginalized Groups Rights Bill 2021 kana ando ala methiwa me avathe na tulikana kana bwana ulane mututia yu Pregei anethiwe tiwani thayo kumana na mbanga nthuku ya lelu ndeni wa lelu wa kuma Kabarak kuthi na kuru kwi wa kwambelelia utuku na ni wa kuma mbai ni tumita ogiek ila ni kati wa mbai ila sioneka hata nini kana minority group na laika la ngalekosia Molo kana Molo na Njoro ni sub county kwa county ni ya Nakuru na tiwavo ithangu ya katatu Mauvoo angi meokonia uimini kwa hata itataveta ni kana farmers lose their crops to elephants kana aimi ngaleko isus ya county ya Taita Taveta ila ni sioni sia Mwatate Mbololo Ngolia Kisagao na Sagala ni maende na kuteta kumana na nzo kwa nanga maleumo miundani mevo mavavai mbemba iwa boso ndoko katikati wa maleu angi maingi na indi Mauvoo asikwatie idhanguni ya katatu the standard nendi Mauvoo asu maseneto su na imolote nukwithwa wimethia idhanguni ye 14 ya the Daily Nation tisisia idhanguni ye 10 ya the Daily Nation tukwithia Mauvoo makonetie Embu Brothers alama nethiwe mowa na indi esililwa alama kwikwatiwa kwithwa maneki kiko kiu nimethiwe matha kwa kotini na indi cha usenyani kana ni manethiwe main possession kana mena simo cia aeli manethiwe matiwani thayuo na indi ondima weta kwa masitwani Benson Buthia Consolata Kariuki Nicholas Sang Cheriot Martin Musamali Wanyama Lilian Cherono na James Mwaniki ala iyo nimethiwe mumilwa kotini Milimani Law Court ni kana withie ukunikili ni waendeea na kwikwa na indi Mauvoo asunu kwatia mo idhanguni ya 10 ya the Daily Nation Mauvoo taso atavonelena ni no idhanguni ya 10 ya the standard na njiongela o kindo kinini ovoni kana ne makwithwa maisi wa kwa mithanya 14 ndini wa kolokolo ne kenda methe ne mumilwa yingi ambe wa kotusu ambe wa eta wa Daniel Ndugi ulani musili wa makwani ndini wa koti wa Milimani na indi no wa yasa kana nde ya malechana mbonde nondu vena via wamo kwithwa maili kilila
ngosi kana ila sitwa witness na oingi thayo wo notonya kwitha wi mwisione nondo ene aingi mena uthatu kumana na kiko kila makwesililwa manethi wa mayeka cha kukua ana nyeli ulani Benson Njiru Ndwiga na Emmanuel Mutura Ndwiga mako yake anja koma ni embu na ndisi wako wetina vanini lena nikana ithangu ya kana ya The Standard ni Mauvoo ala withito wanene yulu wa kisomo. Top students picked VET courses as 465,765 can't be accounted for. Oko kuvi nikana amanyiwa aingi alama naiki mutiani wa KCSE mwaka muthelu vakuvi nusu milioni menethi wa mayivikia na ku-apply kuthi ekuso cia mianya thini wa ma colleges na ma universities na oko kuvi twisi ala methi we malika thini wa imanisho nene na vabe na imanisho nene 10 ciandikitwe na ondo cithi we yosa amanyiwa tuyambia na kimanisho cha Kenyatta University nikana kithio kiosa amanyiwa ngilitha ndatuma na 133 maseno na yo yosa amanyiwa ngilitha ndatuma na 350 na kenda jikwati na yo ngilitha ndatuma na 549 University of Nairobi ngilitha ndatuma na ana na mwonza Mount Kenya University ngilitano mana ana miongo nyanya na kenda mo University ngilitano yana imwe miongo nyanya na mwonza Kisii University mana na angili inyana mana thandatu Chuka University ngilinya yana imwe na miongo 33 Injaton University ngilinya na miongo 39 na inde Masinde Muliro University ngilitatu mana nyanya na miongo kenda na itatu vena Mauvoo vena mondo mengi mono meokonia livote yesu kuyu kwa tetha ya The Standard wisome page 4 Mauvoo asumi okonia kisomo. Mauvoo asuma konetie kisomo twanengelelwa ni Rastas no methi ya mwongoni wa ithangu ya The Daily Nation. Tuisisia wingi thanguni ye 10 atukwa na Mauvoo makonetie munyo wa corona na indi Mauvoo alantu nengetwa ameasia au Kenya is losing track on COVID deaths kana ndi yitu kana silikali ni yekete kuatia kana kwithia ni kuatia kana ni kutala iku ila si kuma no wa munyo wa corona ndi mo weta kana mbingi cia cio ila si kika hospitali ni cia kimbene hospitali mbingi cia kimbene yithitwe itabanya kana inengane namba ya andu ala methi wa matiwa ni thayu wo kumana no wogusu na ndi abe mundu mo no weta ba ni manethi wa maituwa ni Mauvoo na Mauvoo anatiwe kumana no wa corona na ndi ni manethi we maimu ya musi na metele kwisa kumuthika na ndi maweta kana maimu ya musi mametwa kana metwa private kana mochari cia kimbene ni kana withie ni mayumbania undu mekwithwa maithikana na indi ku katikati wa hospitali cia kimbene na mochari oisu cia kimbene kana me ya kusovia me yaku kana numba cia kusovia me yaku aingi mo maikwithwa maitabia silikali kana alama etwe bau methwa matitwe ni thayu wo kumana no wo wa corona na indi ni kindu kimu icio kwa ithie ala twithai kundi twailite kwatia mitala tala ila tunengetwe na indi Mauvoo asuko likuno kwisomea ithanguni ya 10 ya The Daily Nation. Tuthambe moko twikie maski twikale vasa na andu na indi mitatalele ngio ndai kitu ni serikali na twisi ithangu ya katano ya The Standard ni Mauvoo twiyati ya kwa ivinda ya sana twilio mwete ndini wa Vilingi wa Mauvoo commuters suffer as matatu sa cost fight over route nikicha ukuindeni wa kiwanza cha ukuichatala ni kauntini ino ya Masaku vala sako itatu sile kusanya pena sako ya Kam Makata na Naekana na indi Kam na Makata imeeleana na Naekana kwa kandeni wa kiwanza kiu na indi manoki na mambe oku na mbesa siendi kuma musini wa Ilovi kuma musini wa Tala kwa musini wa Ilovi na Ilovi kwa Tala pevi na bana kwa na silingi yana ni mangai sema vichama na ile na yu Kam na Makata ni maende no lea maasia ivia yindi yitu na ana ndo maumie kundu kungi moko kutwana ngeawe nondo thiti na kwa na 250 maana atatu kuthi Ilovi onaingi mana kwa maanana na maanana eve vinda na Itala na ivia mbesa mingi na kinona bwiti nawe kou na kana manoki mambe okwe na mbesa siendi na yu ano maleto olea kwanza kwi iyo nimethiwe mabetanga ngalisio na mavinga nzia ya kuma landini wake wanza kiu na indi polisi namo tuizi mavika na zeve ya kweli metho na indi mati kama avyo vinga lelo kisione cha koma na indi polisi mo kama mavalania na indi nilivoti letu kitha twende na kuatiania nayo wenda kwisomea ithanguni wala muipata na mathangu ni ithangu ya katano The Standard tuisisia ithanguni ye 11 ya The Daily Nation tukwithia Mauvoo makonetie asiana kana teenagers pregnancies kana ciana ila nini kana cia muika wa katikati ila si teenage kwambia miaka 11 mpaka
baka 19 ila sithitwe ikuitaba na indi nitukwiwa kana kila kingi kichangite akini kisioni cha coast kana cha Mombasa cha Kiswani indi tukwiwa kila kingi kichangite ciana mbingi kwithwa iitaba na kukua kana kukua Mauvoo ni ula break kana ula mwanya ciana inethiwe si break kwa ibinda yasa ila kuna corona na indi ni kuwetwa kana mbingi cia cio ni bikona ba age of a girl in grade 2 mundu erastas grade 2 kana ka grade 2 kana miaka yana nikaito nitukuelewa kana aingi mamo ku nikilifi na Kwale aingi moni maenda skulu mena miaka yulango no kwili yake na miaka 10 kana 11 kana kaini nagu lakini nunethiwe mwana kana mwitu wa grade 2 next class weta standard 2 kana class 2 class ya keli emwito na indi ni manenganite number ikuonania kana ciana kuma county imwe kuthi elaingi undu ciethitwe citabite na mbingi ciacio ona ila ci skulu ciende no soma ambingi ciacio citia ciana muci ikatia mundu kwacha onjaga na kake kana kayanga kabita ukithie kabita miaka myeita monza kana nyanya ndi ciela bau na icio ka skulu ayende ya na usoma na indi ona kau ikundi cha kisomo kana makundi ala matete ya akisiaka ni makasanite undu batonyeka ni kana withie ciana hii ni cia skulu cia soma alame maulite back kana makwati yetinavyo traditions kana isu cia tina cia ciethio cia kana ka mundu muka kana kana kaka kaya ili totwa wa skulu kakasoma tombo nyani wa hiyo atunonie Mauvoo makonetie kana tongwetie klasi kana tongwetie klasi cha nyanya no Kilifi ni Kwale na kana ina maxima nana na kaya iso kwata yanya kathi skulu nundu ithe asende soka somedia nundu ni waibiwe mahari kwa mabinda eli ke class 3 ni wenda ukanenga nekatwawe na ke class ya 5 ingi ni wenda ukanenga nekatwawe lakini ne ka sendie ka ikuibitha kana kai wibithone kwoswe wako na nibo ka manage kana katonye kusoma kabika class cha nyanya na kana mina mutiani wake ICP na ndi class wanya kwa ciani kethwa no kuona mwana waku ato ekite biti class ni asome nenge ibuso nduma na one ukenda kukacha kuileta nende Mauvoo asumu cieciano isomea ithangu ni 11 ya the Daily Nation au meamwe meko na usumbi waitu nibyo kele tukaya grade 2 magayoni yetu ni magayoni abala bandu bawetawa twithi page 6 kana thangu ya thanda 2 ni Mauvoo meko ni oteti na naona masamito masembete muno na nienda kuonengo kwa mituki ngwije Mauvoo oteti meko ni ya kwatani ya One Kenya Alliance Raila Odinga na President Uhuru Kenyatta imakwata thangu ni ya thanda 2 vala umundi kukwatwa kwithana umbano kwa Mombasa President Uhuru Kenyatta ayiko manyandongo isu cia oka na indi vala magwetha maikomana na Raila Odinga na Mauvoo mewetekana ne batonya kwithiwa na Uhuru ila ingi wetekana ne wa ndeno sikumia ndongo ino cia oka imukwate mba Raila Odinga ndeni wa kukitekevela cha president kwa Mauvoo isomea page 6 na 12 page 6 nekana munini wa president na William Ruto ni wende na kuumania angwata ni ino cia siama kana ngwata ni cia kiuteti la siende na kusia ayase kana sieka kumukea siasa kana ni masenzi letwa defeat ni makona ni meusindwa ni kitumia makwete kukwatana nikenda mo kitane nake kana masindane nake ndino nyuvani wa usumbi na twi ithanguni ya muonza ni Mauvoo oasu masiasa vala umbano wako ya Naivasha wa ndongo isia One Kenya Alliance utana asia matunda no ola kukichekela cha usumbi na tikiti wa oka na ini methi mayasa kana moma ketho wa maikwata umwe wo ndene wa kukitia usumbi na tikiti wa oka ni banete na Mauvoo kana Raila Odinga notonya kuthivo na indi akabikia witha itolonganya chiwethe cho ayenda kunengwa tikiti na indi na mondongo ino siongamite na vinde ya mongo cia kanasio ni umwe wo makethwa ayuma kukitia kevela cha usumbi na tikiti wa oka vala ve Kalonzo Musyoka Gideon Moi Moses Wetangula na Musalia Mudavadi na endelea na nyenda tumina Mauvoo siasa ndino ethangu no ya The Standard ethangu ya nyanya na ya kenda twisia ethangu ya nyanya ni kana Raila launches roadmap to house on the hill through the mountain kwi iyo
mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga ni withiwa yona nyaka na nutonya gukira vila cha president mwaka no stugete kwa kwambisia kilo kikita azimio la umoja roadmap or to united political action ende yethiwe alauncha kuyangale ko sia Nakuru na chathi kila kivikiwe ndongo ikauta mevo magavana etwa anyway guru wa Kirinyaga Wycliffe Oparanya Kakamega Derito Muriithi wa Laikipia katikati wa maayumbe aingi muno kuma ilembetani ya Central kana Mount Kenya na tuiminikila Mauvoo ma uteti ithangone ya kenda ya The Standard ni kana Mount Kenya leaders to draft priorities wish list kana pea tongo ya tatu na alame na siama siove na mutongo iwita wa Moses Kuria unawe na chama kito wa chama cha kazi na ende vaubeni anena chama kinaitwa People Empowerment Party na kivindwa hiki kitwa chama cha kazi na ende pena mutongo wa chama cha na Kenya Martha Karua na mutongo wa chama cha TSP ula ni Mwangi Kionjuri methi wa masekana wanamone makwethi wa maise ovya mawendi ala makwenda bikendo ise hivi aketave mundu kukitia kivila cha president na no kwenda kulikandini wa Mount Kenya na mone manengane mawadhola makwenda Mauvoo asu mauteti methangu ya thandatu ya muonza ya nyanya ya kenda ya The Standard Nindi Mauvoo asu twanengelelwa ni mundu Erastus numethia thino wa Daily Nation ya kana ya katano ne thanguni ya thandatu ya The Daily Nation no wikwatie ithangu yaku ukisomea koliko. Yes. Na indi musiesia wa Mutongo TV boni watu wabika muthia wa ukunikili witu wa mathangu uina kwale na mwende wa mutinga na kwa Erastus kithuku anzomo na Mauvoo ma mathau no sia kuyeti na yolo wa ligi ya FKF Premier League osie yolo wa World Athletics Under 20 Championship ila ikwambia muthenyani wa umunthe nginya matuku miongo ili na eli ku yose mathangu nikenda ise ni wesomia Mauvoo alo kwithwa uyenda nethwa na thangu ya The Standard na ndukathi basa nondo ninzi okethetie ndatika mbuthu siukite ni nake James Nzamba na ula ni MCA wa ward ya Mulango ni Kitui cha Kati county ya Kitui twine ni maundu ma uteti na utongoi kundu katito thibasa kethwa muno mwikali wa ward isu na wene kulyo kwa mutongoi waku noitha wetu mai kulyo isu na indi ninzi okethetie twina kendini wa mitambo inu ni Mutongo TV. Kwamba tinainge wadi wa mukamba ula wekitumi ne mbenga na mbenga yake tendala va Mutongo TV nondo Mutongo TV niyo itongweti kutane kote wadi wa mukamba wa mbenga na mbenga wadi no mpomete ula kilumio kumini kumanisha no gwati yawe na indi nikelo wa kwambelelia dini wa Fresh Monday ni chavya ngwatilo wa keli ngui ngumba edition wakatito ni wendo Wednesday na wakana ni one man guitar live na indi wakatana chiotho kia request yako imukwa imwe na nenge nekilungu cha Benga Nation kuma saa 1:30 kila mwana gina saa 10 ya weyo nekwebwa nidye tutongoetie dini wako tani ya we are the Benga Nation kama na kwa kila kwa mbele wakeli wakana wakatana dikotia kilungu cha ni chavya ngwatilo bite DJ Biado wakwito wa moshi ni chavya ngwatilo twende yale kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio nutonya kuovwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio lilikana kuvetia utesi kuituma